بهاتنا دمسالا زوستانê. Xelk dest bi amadekariya rûbirûbûna sermayê dikin. Herhata xelkê bi ser kirîna sobeyan de çalak e. Lê nirxê wan gelekî buha ye. Welatîga zinan dikin û dibêjin pêwîst e fermanber mûçeyê heyvekê terxan bike bo kirîna sobeyeke cûrana baş. نكر يعني حقي معاش يكي تيلا صوباك هناك فلنجي بهاي جواناي يا ارزان بكر ارزان جي ارزان بكي تنان تبي هري ارزان بكر تنان نوافل معاش نوافل الشيخ حزاري والله نوافل كي كان صوبا بكر خش والله خدي قال لك تشتني مجال امنتنا ام بكر ابراهيم قال لك تشتني خدي ابخا كيم يحد شي ذكر حياه روج اخذ ماشينه Bergo karînên xelkê aborî sînordarin, gelek ji wan berê xwe didin çakkirina sobeyên kevin. Mihemed Tahir karê çakkirina sobeyan dike. Dibêje sobe gelek buhane û ne herkes dikare bikire. Ji ber ûlotevgera çakkirinê gelekî çalak bûye. خالي والله هناك معظم خالكي فقيرين وتقرن الصوبة ايه مستعمل وتيني جمه باقش دكم تشتاولوا يعني وقت تبيجي وكنوات شيتكر تفهم كر يعني انه وصوبة ايه نو قش بهانه حمو بهانه يعني تفهم كر انا قدرات خلكيت النيي تفهم كر وضعي تزاني وضعي خلكي وانا بتشتي بهان وحتى لما تتبي وكبري زماني حمود تشتار زانه Dîsa nirxê dolarê Amerîkî beramberî lîreya Sûrî bilind dibe. Gihişt nêzî 10,700 lîreyî û hîn jî ber bi bilindbûnê ve diçe. Pêre nirxê her tiştî bilind dibe. Aboriya xelkê jî roj bi roj lawaztir dibe. Bêygo kesek li gazinên wan guhdar bike yan jî alîkariya wan bike. Ekrem Salih Kurdistan 24 Qamişlo.